Olga. We are the new EVS volunteers. And this is the new Mladinska oddaja. Hello, I'm Pauline. This is my first video and it's about my first impression in Krško. In Krško, there is three main characters: the nature, the industry and the inhabitants. I like to see how the three are living together. How the city looks cute. Tidy. Nice to live. But also abandoned for some part. How the nature go inside the city. How the inhabitants express themselves in their own environment. It is sometimes strange, and I like it. The three main characters, the nature, the industry, and the inhabitants in Krško let the impression that the times go slowly. It will give me the time to observe, to take care about this creativity of Krško. I am Olga from Armenia, and this is the green light of my EVS project in Krško. Enjoy. Hello, I'm Fanny, and these are my first sounds feelings about Krško. Let's hear it.
Spoštovani kupci, za vas odpiramo blagajno 3. So, where is your private? Have you ever watched We Are the Millers? We Are the Millers. The movie. Yes. Really? I wanted to see. I didn't see it. Seriously? It's a comedy. Did you see it? The Family Millers. Yeah, Julia Millers. American. Nothing. The receipt. Yeah, I think it's fucking charger which didn't work. No, but apparently, no, it's okay for me. Who wants to watch the other? Hello, I'm Clara and I come from Spain and I want to show you a video about Crisco and its surroundings with images, video and poetry. Let's watch it. Vols fugir de viatge sense cap obstacle. La majoria de vegades que marxes a un lloc no és amb un objectiu,
És per a fugir d'allò que ja saps que no vols. Més temps d'incertesa, temps estancat, temps amb ràbia. Els estius que passen de llarg, allà on la monotonia és l'ama. Arrossegats i tràgics. Els matins semblen nus, saturats de fred, grisos, i les ments fartes d'esperar. La pluja que deixa enrere seu, desolació, olor a asfalt i a núvols beneguits. Arremet contra la ciutat i els seus fantasmes. S'ha perdut un oceà de multituds mandroses que no fan peu al fons. Deixar enrere tot allò que un dia ens estimàrem i estimem per a donar la mà a allò que no surt als propis mapes. Inventa les històries d'allò que pot ser. No hi ha por, no. Busca un lloc on la teva vida no estiga decidida abans de que puguis aprendre a parlar per a dir que no la vols. I deixa't volar per a descobrir-te. No cal deixar lloc per a bogeries no comeses. Camina i surt a l'espera d'allò que mai penses. A cada instant gasteu tota una vida, perquè no hi ha futur que no us pertanyi. This is a video about a school in Krško with a program for children with special needs. Jaz sem Miran Fric, po poklicu sem specialni pedagog. Tukaj na naši šoli v glavnem se ukvarjam s poučevanjem tehnike in tehnologije, potem tudi z delovno vzgojo, zato ker imamo 2 programa. Našim otrokom poskušamo nuditi čim več različnih izkušenj pri delu in pri vzgojiti dobre delovne navade, zato ker pač mislimo, da jim bo to prav prišlo v življenju, da bodo s tem lažje prišli skozi življenje. Izdelujemo izdelke razne iz različnih materialov, iz lesa, kovin, umetnih mas, gradbenih materialov, papirja, usnja, vse, kar nam pač pride pod roke. Veliko delamo tudi zunaj, na vrtu, v sadovnjaku. Torej, poskušamo jim nuditi čim več različnih izkušenj. Najrajši delam iz umetne mase in iz lesa tudi, ker je zabavna
In spet prevedem v angleščino It's a Fanny. Tako da, ja, prav fajn, lušno je. Idem rdečo jadrnico, ki bo pol na ribniku plavala ali plula. To rad delam zato, ker mi neko prilagaja se mi, pa paše. Pa tudi bomo pol spuščali in je to kar zabavno. Čeprav to delamo pri izbirnem predmetu, pa še pri pouku, ko ne vemo, če bomo naredili do konca šolskega leta, ko veliko spadnih ur imamo, no. In to je največ predno, da jim jaz ne diktiram nekaj, kar bi oni morali narediti, ampak da čutijo neko svojo motivacijo, neko notranjo motivacijo, da želijo nekaj narediti. Zelo veliko delamo tudi raznih igračk, da se potem z njimi malo igrajčkamo tudi in to je tudi zelo priljubljena tema za izdelovanje. In si to potem želijo narediti in se zelo potrudijo. Apart from best friends, animals can also be therapists. Next movie will introduce the organization Ambassadors of Smiles on their anniversary. Zraslo je društvo, ki je začelo orati ledino v Sloveniji na področju aktivnosti in terapije s pomočjo živali. Društvo na prvo mesto še vedno postavlja kvaliteto pred kvantiteto. Zaradi česar se pa je govori naokrog, da smo inštruktorji zelo strogi in zahtevni. Ampak tega društva danes ne bi bilo brez srčnih, predanih, nesebičnih in ljubezni polnih članov, ki svoj prosti čas namenjajo tudi tistim, ki našo oranžno energijo, predvsem pa seveda naše nasmehe, najbolj potrebujejo. Kuža dela največ 2-krat po 1 uro na teden, kar je več, je pravzaprav nevarno za kužka in za zdravo sodelovanje med psom in vodnikom. Namreč velikokrat se zgodi, da so uporabniki malo agresivni, invazivni in je treba biti kar odločen, nežno odločen, ampak zelo odločen. Če je situacija preostra, potem se enostavno zahvali za sodelovanje in odpeketaš. Skupaj s kužkom, kajti kužka moraš vedno zaščititi. Vseh imam jaz v životu. No, velikokrat se zgodi tole, kar je Urša pokazala, ne? Ti daš uporabniku piškot, da bo dal kužku, ne? On pa naredi, pa ga poje, ne? In takoj prosiš še za enega. Zahvaljujem se vsakemu posebej, ki je kadarkoli, kakorkoli, pa čeprav le z dobro mislijo, prispeval k rasti in razvoju našega društva, da lahko danes postavljamo trdne temelje te dejavnosti. Veliko dela nas še čaka, ampak s tako ekipo med doseganja vedno novih in novih ciljev niti najmanj ni strah. Hvala vam, banda Oranžna. Hvala.
Let's take a walk in sunny Ljubljana and get carried away by the energy of volunteers around Slovenia. How much can a deadly joke cost you? Let's watch the first film made on a short film workshop in Ajdovščina. Clara, vita, koliko je ura? Telefon v krvi, prosim, pomagajte, moje prijateljice so mrtve, prosim. Zdaj si na policijski postaji, da te vprašamo nekaj vprašanj. Si kaj slišala na noč umora? Ne spomnim se. Poznaš koga, ki bi tebi ali pa tvojim prijateljicam storil kaj žalega? Si kaj slišala sredi noči? Ne. Šef, imam informacije. Ugotovil sem, da je tista punca, ki je preživela tisti umor pred enim tednom, imela razmerje z enim fantom pred enim letom. In ravno ta fant je pobegnil iz umobolnice na dan umora in še zmeraj je pogrešan. Zato se grem pogovoriti s tisto punco v park, ker verjamem, da ve več, kot nam je povedala. Meta, kako si kaj? Si od umora prejela kakšne grožnje ali pa kaj takega kot kakšen klic ali sporočilo? Te ime Jaka na kaj spomni? Ja, bil je moj fant eno leto nazaj, ampak sem se razšla. Kaj se je zgodilo? Zakaj sta se razšla? Imela sva probleme že pred nesrečo. Kakšno nesrečo? Kaj veš, Meta? Morala bi biti samo igra. Vse se je zgodilo pred enim letom. Res nismo nameravali tega storiti.
je resnica, tako se je zgodilo. Ok, Meta, ampak zdaj moraš iti z mano na policijsko postajo. Some sweets are to die for. Enjoy our next movie made on the short workshop. Dadaki. Poznaš tega tipa? Ja, sem slišala, da so prejšnji teden odpustili v tovarni Muffinov. Ja, teh Muffinov res še rataš odvisen. No, prav tkele na homu telefoni. Gremo preveriti to tovarno. Tukaj je. Ni čudno, da so tako dobri. Oh, fuck. Danes zopet pretresljive novice. Med preiskavo tovarne Muffinov zaradi včerajšnjega umora so detektivi našli truplo direktorice tovarne Mitske Kvas. Vzrok smrti naj bi bilo prekomerno užitje muffinov, ki naj bi vsebovali visoke odmerke različnih drog. Ali je šlo za samomor, še ni znano. Preiskava je v teku. Let's see if the people drink the same coffee in Ljubljana than in Istanbul. Vallahi geldik dedik bir Türk kahvesi içelim. Evet, çünkü en başa Turkish Coffee yazmışlar. Evet, beklentimiz yüksek. Bakalım, göreceğiz. Yani burada nasıl yapıldığına dair çok fikrimiz yok. Bakalım, göreceğiz. Daha önce gördünüz mü? Böyle birileri yaptı mı size? Ben görmedim ama şöyle Makedonyalı arkadaşlarım Türk olduğumu öğrenince direkt bana buranın adını verdiler ve Türk kahvesi içmek istiyorsan oraya gitmelisin dediler.
Bizim iş yerinde şaka bir yana koordinatörümüz her zaman sabah Türk kahvesi yapıyor ama her seferinde yaptığında ben şaşırıyorum çünkü önce suyu kaynatıyor sonra üstüne kahveyi koyuyor. Ben tabii... Sen de öyle yapıyorsun. Hayır ben... Ama burada öyle yapıyorsun değil mi? Burada tabii yani çünkü bu bir entegrasyon ve Sloven hayatına entegre olabilmek için önce suyu kaynatıyorum sonra kahveyi koyuyorum. Facebook. Do you want to explain a little bit how do you make? So I prepared here this hard sugar, I don't know, in cubes. Then I put some coffee, 2 little spoons of coffee, and then I put the boiling water in it, and now I'm just going to wait for it to boil. How do you make it in Turkey? Okay. Yeah. First, you need to ask the people you want to sugar or not. Okay. If anyone wants to with sugar, you need to put it inside. First, you need to put coffee, and then if anyone wants to sugar, you need to add sugar in it, and you need to add cool water. And yes, you need to cook with fire and time. You need a lot of time, much more than one. Yeah. Cool, yeah. But you shouldn't stir a lot because you can lose the foam in this way. Okay. Şimdiye kadar servisimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi cezvede. Aslında bu çok geleneksel benim için yani böyle bakır cezvede getirmeleri. Bu da yani Türk... Cezve diyorlar. Evet cezve diyorlar. Ama daha enteresan olan süt getirmiş olmaları Türk kahvesinin yanında. Çünkü biz asla Türk kahvesini bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam sütle içmeyiz. Çocuklar içiyor. Çocuklar içiyor. Yapıyorsun ama bardağı farklı değil mi? Bizde öyle. Yani bizim evde öyle bir yani şeydi. yine ayrı olarak değil, suyla birlikte içine süt koyup yine pişirmen gerekiyor. Burada hani ekstradan soğuk süt getiriliyor. Hani bizde sütlü kahve içeceksen o var ama dediğim gibi onu da pişirmen gerekiyor. Aynen öyle. Bir de bardağı daha farklı oluyor. Daha büyük bir bardak oluyor. Bir de bu bardak çok kalın. Bu bence espresso bardağı. Türk kahvesi bardağı daha ince olur. Bu bayağı bildiğin ağır yani Şat ağır dediğim değil diyorlar ama bir de yani bizde genellikle Türk kahvesi bardağı hep parmağının geçebileceği şekildedir. Bunu böyle tutuyorsun. Evet. Şimdi yeni modern bardaklar daha farklı belki ama gerçekten ağır. bu ağır bir bardak. Onun dışında... Ve aynı zamanda biz genelde geleneksel olarak sonrasında kapatıp fal bakarız. Ama bunun altlığı yok. Evet. Altlık olması lazım, o çok önemli. Ve onun dışında bir de şekeri, şeker yanında getiriyorlar. O da enteresan bir şey. Burayı çok seviyoruz. Bu bir kahve ama kesinlikle Türk kahvesi değil. This is a short video about a Veggie festival in Ljubljana.
nature and misunderstandings. Diane tried to compare deep feelings with the force of nature. Quoi? 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 Ça? On m'accouche. No t'entenc. No t'entenc, no. No t'entenc. No t'entenc. Hatırlamıyorum artık. Hatırlamıyorum artık. Thank you for watching. Se vidimo malo. Adiós.